Liberty adokomi ene nachiri po enson kasa fidie so ena wasugusi awudi Ghana de shema munyina jo ebra wiadru ensam awodo ya asamufo na dawroma ana wasan so ede amayen wa bransam twerefo yete engu monten so etimpe ye se abo kraman ya wo hwehwe dompe na ya bo ni nyina no ede abama asamufo so adwudwam kama pa de egu nkrata so de amayen se ene anwumre mensin kondwa na menkenkan kama pa emfa emba ho na empeni Akan to wasa aboso ba na magya paye na so mboafo so enwen na ne santia de aseda pa e de ma brante ye friend se ADB na dawrobanti wa ba fontentan fidia wodo no nyina so ye dem Facebook no aye My Liberty FM to dia na se wo de My Liberty FM obohyemu a bomodin se wo be like na wa share wadwenkyere ye fa kase ye wo de hia ye mpa ye bomodin se wo de begu abrepam ye bagye bre na afi ya kenkan nyina enso e de amawo Meka wo se wo ene anwumre kase boye yesi nkondwa ya kenkan ede amawi no ayensam awdo pi enti en yesi nkondwa ya kenkan ede amawo na ensam no bia wo betene se empani Akan to se efene aba ena yedie ye kasa kokobuo enra dai ebeto odwa ensam awdo firimu eba ye de bu nsam ebi eba na fe ye de aba beso ye be wuram ewo ngomahia mu kakra na enu achi openi ya uba sahwiyo so bensiri mu apomdin nhyiachi ban adwumakuo no mekire National Health Insurance Scheme openi ya oye district manager edema sahwiyo so mansiri mu akasa na wakasa eyede ensam ena woka enwonsam awon krata so ya yede nyina eba na fe yede abesom sekase ensam ya foforo pi eka ho ya brema ye ho kwan a ya keke nyina de ama osima aduasa ya edie ni mu a ebai mikael se wokase boya waso egusu ya wutie no ene ya wobete eyeme Ososmafo Kwame Owusu tigese KOT eni din ya wusie ba bia de frame a mejoso Liberty FM, the giant of the West. Ayo mind this year yenje brana fe yen se kase bono na kenkan ase emfa ema oni ye se kase na kenkan ase empani Akan to se efene ya aba enna eya na yedie ne senti ye kese eye ade ba ko a na Ghana adehye titiri ne adehye ya ewo sahwiyo so ene ne mansini mu na ye hwe senka ye be hu na yate ho nsem bebre no ayende kokobo ya aban no hyebo na no adai kura no oba ye ebegyira mu ewo atoye TV mantem kan se ebo de beba na de ade se beboa pa ma koko akuafo nso ani agiye pa eno ada ejebo nya agana nya ba bedru ende Ghana adehye yate ne ye pa se ene ye kasai kane aban no na America dollars empemiensa ene oha metre $3,100 ena na aban no eto na ndei aban foforo ya wode abai no eye empem enu metre dollars no America dollars empem num ene aduanan $5,040 ya eno no kra no ode ba o my Ghana sika mu eno kra na ye penisa atie ndi ye pa na o my Ghana sika mu emprempren no ye kazen ade se abeye 3,228 Ghana cedis ya owe aban no ne de ya odi aka ho a eye Ghana cedi no oha anya adunu enwotwe 128 Ghana cedi ana odi aka ho enam so ema panipa ya oba o my Ghana mu a ono ena ye pani chief executive officer edida Ghana Cocoa Board ano Dr. Randy Abi Dr. Randy Abi ana de wakasa edi atukoko akuafo anim se ayade se ebo ya aban no eyebo papa na eyebo nso ebeboa bo no bi ye pa wabra na one semtwerefo twetwe nkomo na ode tudwa se nde wohwe aban no siga wode abaga na siga foforo empembiensa ahanu aduonu enwotwe ya wode ama koko bag bia no a ayade se aban no wabɔ no womoden na digina nso gina sidi no na hoɔden ya ne dollar no preso no na ama ne bibisa de aba na no ana eyade se ewo se adehye gina no yehwe na fe yagi etum ana ochem se ene DC aban no wonom ehye bo se ohamu chichemu adu son de wonom ede ebeka ho ama abo ama de begina akonkan entinde ne yehu no wonom abo ho boden pa yie sa ewo se oman no so no yehwe na fe yebo mabaso ema ne magina so no etimi ko ya opani ya oda Cocoa Board ano enso age ebre ede ensem atudwa yentie yewrai woni nsem globally in October like Cocoa year but on the last season here be in September and it's because on yes indication you have some laxity in terms of when
you must when you can open the season and all that. Now I've also realized people hoard in anticipation of new season and new price, and you have quite a lot of hoarding and things going on. Now because we are not doing syndication, so it's not as if we are waiting for money to come in before we can start the season. And the decision was that, look, let's open earlier. In any case, we also have some commitments that are due. For example, cocoa bills, 2 billion is due in September, but the money must hit the account in August. So there's 2 billion which is due in September, but the money must be lodged in the account in August. In fact, initially, now we thought it was September. That is why I push it there and say in August, because utraki sales na crowd say na light crop na slow, and the information that we're getting was that people in anticipation of new prices were hoarding. So the point was that, look, open it in August, let them free, let them bring out all what they have hoarded, so that we can then do some sales and then move on into September. So that really was the rationale. And because we weren't waiting for any syndicated loan to land, so we thought that, look, we could do that, so that at least we could try and mop up all those volumes. Na ya writing kasa ya chi osajire mu etrem biem de tudwa trem se ndey wono ma bie koko entempa koko dwa de wo ma bie de entem nyina ne se ebeboa ma oman no yatimi anya koko dodo no ano na afezo atimi aboa ma sikasem so no atimi agya ne nan so na ekobasa so a ebeboa ma ane sika wodo bi ne ma ye wo so wono tuya koko bills ne yakeka nyina no wono ma tibi tuya ya ebeboa ye pa 70%. That is what the NDC promised in the manifesto. That is what President Mahama promised recently when he went out there. He met the farmers, he told them 70%. And the 70% we know is the highest in that bracket of 60 to 70. So you will see, the farmer share has moved from $3,100 to $5,040, almost $2,000. So the question is that prices are dropping below 8,000. Prices, cocoa prices, are dropped below 8,000. But yet to me, FOB of 7,200. How come at time prices nowhere in their 9,000? Now just the ultimate say any braba agriafo bi isu ebinom so sere we de asansebe agriafo no ankasa mo amasembo ye de ye ka bi gese a ejeye say koye ma wo ankoye ama wo empani se we de wankasa odi mu enti ye befa ne sa na fe yapem akwade mu se ne be ya ebeboa ama ene be nyina enso akoye na Ghana de hye ansana beto akase no so kura da so agina mu okoko ene ne nsemu ye basa ye koye chi biu na fe ye hwe ene DC wa bra na wonom ete nchen ewo man Ghana mu na ekoba se kane aban meche NPP aban ya wonom ete na wonom ete abendwa so no koko bo ne ho nsam ne nsam awodo bi ampanimfo ekaye na wonfie pimienu ene aduonu ena 2024 na abato no epempen so no ene DC chini ebatan akatamanso ejo bojo amanyukuo no eyade se wonom kasa yie papa wa bra na omampani His Excellency na Nado Dankwa Akufo-Addo na oteso ama amanyukuo no mpanimfo bi kura ba beka se da bi nokre ene se NPP aban ya His Excellency John Dramani we kura de na Nado Dankwa Akufo-Addo de animu no eyade se wonom asisi kokko akuafo papa sabre no na siga no ye Ghana cedi no empem miensa ene oha 3,100 and I'm so Emma sabre no mu no bra se bedwandi ya do ginam ede ma sahwibo di abato mpesua so monyafo Samson ahi wo mfiempem yenu ene aduonu na abato no epempen so friends amtwerefo ehyiemu ede tudwa chim se nokre wo hwe se ne aban no aye na de ambo kra na eyade se aban no wache kokko obuo no awiase amansa nyina no wono mo je wache mu makomako nan wono afam yensa ena ode ba kwa maguafo nti wasisiri kokko aguafo papa enti moma yenko achi na yenko tie sambre no ensama wodo a empanimfo awodo no wonom ede tu dwa na yentie de ni ekoso Jason bag da kumbia 81 million. On se ko bag 81 million. Na bank ko jisika no fro bochire ba no chemu nan. No ma ba ko no about time to office no family nsa. Eya don papa. Eya kro no. What you say? Nti 81 million no. Ayo kro no chemu mienu na ma kweli no fa. Na wo fa. Wo about time wo office no. 81 million no. Wo se kweli ba man 20 million. No for 61 million. Eya san papa. Eya kro no. Nti o se na Nado aban o just sisi no. Na ni mani ya no. O san review ko bo no. No be account. Bakumbia 81 million. One back into one kasa wuti mude kwatile kokko no ko. You can
so koton a we ya 81 million abanse wutimi nko am koton mra na me pa na me ya che ko ko dis kan ba wa che mum ennan wafa miensa na mo kwani ni bako e ya kuro no andisi aka be ma 70% aka ya ntono less than 50. Eti wei ayamra sebe dwandin ya wogire mu edema dese ya wonom wasahwi bodi abatro mpesua so yewro nbonyamfo Samson ahin ana sabre no wonfia mpemienu ne aduonu na wabra na abatro pempem so ba no ode sanse bi no etu edwa na wo sansem kro ya mu no emprempren opani ya wono ene ye omanga na foto samfo mekire Minister for Finance aye yewra onbonyamfo case atofo se sabre no ye dom kuma ya wono wo omambra sebe dwafie no wono bo anu dani enso ekasa ye papa sabra no editu dwachirem se ekamnya gwesa ban na wote so sabre ya na His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo na otua no jai wasisi akuafo papa na sabra no chirem se sende ukọ amansan dwaman so a na koko ebuo no eye Ghana cedi empem enkono ene enwotwe 9800 wahu ya ohwe Ghana sika dada ni mu a 98 million eno no nanso ende ye kasa sabre no ye wura kirem se koko akuafo no aban no asisi wono papa enso ende ohwe se ne koko obo no si kwa koko akuafo no so ebinum esu na mma ye ntie sabre no wabra na oman Ghana dom kuma abo anu dani ya mprempren oyo oman Ghana feto samfo anasika so afo no ye ntie ne nsem Liberty FM. Koko bag biala abane botton wa bochi oya sika 9800 oya Ghana sika da no mu 98 Liberty FM. One bag there's a 98 million cedis. Ghana is a share of cocoa board in there. Or that ban oche the miskabin wa basa, such a mabasa, no wafakul, no the cocoa farm and woman a being. Then when my bunny ought to be only the West Italy, on no waff a being, no one of cocoa farm and the way. It's you cocoa about the Biala or the water and Koda ban on my cocoa farmer, 65 million Ghana cedis. 65 million Ghana cedis. Instead of my 65 million Ghana citizens, I buy one cocoa farmer or 30 million, and that's extra 3,000 Ghana citizens. Who 65 and one more 30 million? If you win there, I ban it or you in there. Who's the car MPP? I ban wafa or your bag, the Biala, what 20 years? Who's the car 35 million? We're going to present a Kufado, Liberty MPP, I ban what we're going to want. Ani ya wuti ye sabra ne de na oye dom kuma bo anu dani ayo oman Ghana mbra sebe dwafie prempren no woye fotosamfo ewo oman Ghana mu yewra onbonyamfo Kessel atofosen ana wote ne nka se ode ensem awodo to dwa sabre no Ghana de se da so agina koko ene ne bo ene ntumu ne ne keka hu ye bu na se de ye kan pani se efena ba na yedie enti ye da so agina mu yento aka se bo no so na ye ko gina bo nsem foforo mu a opani ya wono eni penipa be de atie ya ohwe nkrato wonsem so ewo NPP osono kokroko amanyukum meche deputy communications director edema NPP ewo atoya TV mantam bi mu ayowura Armstrong Richard na ono ana wakasa dia tudwa chem se ohwe aban no ebo ya wode aba no a ochem se aban no kure wone Ghana fo anini ye kura na manyose mu no so kura no enema antwa ye wahu akobasa antwe no kirem se saade na aban no aye no e wo se yede ko Guinness Book of Record mu aban ya watwa papa de akire oman no yemfa nko Guinness Book of Record mu na no ana owura Armstrong ede akirem na ojem se sende wohwe pa se aban no ede Ghana cedi ohane adunu ngwotwe ana atokoko buo so wabra o se bo kese pa de chim se ene kokko akuafo yi mo bete dende sa na aban no obure abra yesum enti we ne de ehia pa se ya nkasa kura ye twera bakwasem a ye de to se aban ya oba ya watwa tropa de akire yen no ene mprimprin aban ya wonom etisu na maye ntie ye wure wa abra no ne santwerefo ebo nkomo NDC abai ba ye ni mu se kokko ku ani
sunsun so na dane ntem ebi aye bobra koyenim nanso eno aye kwada sorry ya na ya rekwesem se koko ye the 128 Ghana pet and now to koko 31 million so any me na busi na ye koya na ye praye enti na we abeye krono esie aboni be kan say political dishonesty and insincerity against the poor cocoa farmer. It's also sad we go into the Guinness Book of Records, the most deceitful campaign promise ever in the history of a year. So what check is here, the FOB price no, it's around 7,200. And within the NDC when a power from January up to now, no, to be a rise to the tune of 12,000 even for some time, consistent 2-3 months. But now the price remain baby, and won't be the minimum say NDC when a power no and come to move a crabby to me and sample here be do baby a NDC for my better say and yet casa be pray. Family a while by mono say a BBC bar as a government communication of fraying in the meeting. No much say a choir young person defend it. The NDC is struggling right now. The communicated are struggling to defend NDC and to Kuku Mumpa. I mean, I'm strong complaining because I'm strong. Medical that was last month. NDC said their dollar no is even for no. All the checks and like Kenya to move once in crowd. But at least said the politicians in here being Kana, here be praying and camera because the ideal plan was Nanka Yenya, and I think I will not fault the government that much. Let's be sincere to ourselves. Na ese ultimo se ani bre na aba no opani ya wote ne nkan deputy communications director NPP osunu kokuruko amanyoko nkrabata ya wo atoye atv bantamu ana ye ne no ebo koboi owura ye friend se Armstrong Richard ana wote ne nka se waje bre na fi wachire ensam awodo mu sei ede ache Ghana de se liberty adokrum yenu achiripo enso kasa video so na wasugusu ya wuti na wokoko buo ene ndey emuntumu ya abaye nam so liberty gase ya te ye hugu mbonten so ne adehye bi bonkobo bisa wonsa Ghana adehye mo ana modom kokoo ye de eka bi Kwame mini eka ba akokora ena mini sempo akora kokoo mu na emomo ebo ya abayi muso musei NDC aban mo betu koko 70% biye ni aje so NDC aban ba die o nuro kronko guni koko so na fi koko be ska biye ni aje eguni mfoso ese no ana 1.8 and modato so ye de mon concern na bi e die man tun kronko afi biye ni so koko be 4,000 na nka okeka bo mo wati menya bibia nka 4,500 ko anka ye no ana 3,200 and something enu 3,500 NDC aban kona mamra bi na weje shapa so kuyafo ni yehwe cocoa price ya yemam panyini ede bae na wanya de crap promises ya yegina so ede toma ono osi nanado ACCA nanado ACCA no or the 1,000 ND ka 2 cocoa no eno de 1 million be kan ho eti yese esu ACCA oso de wan ka beto no 60 to 70 million na fe de obaya yese 2 million kra no sa mampanyi we ni timo den we 5 million kura tume wanti me anye 2 million kura 1.5 kura nu na che se trone na Liberty FM na obi opa konyo bia be ka kire ye Ghana ko akuafo e mama yen sorry o akuafo mama yen sorry na aban wo se ye to abama wa na se obetena so a koko be mana ba 6,000 ye de ani geni ahopopo e na se koko ye no ane ye de hwe ye mabas ene de keka ho nyina ye ni adwuma bia ye ka akuadwuma ya ho na so aban wo ba ya na wo betu koko mama ye ni age a de odo to so kra no enu 2 million we de aban se woni hu bibi ya yi firi so na ye hu se de o kan no wo boa na mo de pamamu we de aban woni ye ni ye kra yan to abama na koko nko 6,000 afi de kra de koko no enu 4,000 po na kambese edu 5,000 na kodu 6,000 no adan wutimo se o mani abre ene koko akuafo mama yen sorry o koko akuafo mama yen sorry o eno na ma me no twato no kan ye no enti akuafo bi ya wonom wo sahwe so mansini mu ene ye ne wonom bo nkobo bi sha won se ebo yi dia bo na adesie mu na modom koko me kwa me se na madigi akan me ni bi enti me kam nsem bebre ahwa na makoye trofo san na mo ankasa ebo na aba no musi somfa enti we die mpani se ochia me anim na sama na dan da nyota kan se na wasummu anti adesie masummu a ya wonom ache o madwene kama pa de ensem bia ti sei atudwa ye nto akase ye bo no so
Yet workers ye bonus so yen free koko ene ehon sensem ne yengina mu ewo nsem foforo yenko apomuden imu ye kwa apomuden ensi achiban imu na wo kane mampani omampani John Kofidi awuo ajekum kufuo ne braso ene ohun se awiase yewe apomuden eyade se enyapa yi na apomuden hu hia yankwate aduromre no ane haban eyi nipa bi wo wa ne hododo no pa nanso sika fame kono eya na ayeden ediama na mpani se so mboafo se ne da ne dan na metaka no eya na enwana enti ode ne friends apomden ensi achiban National Health Insurance Scheme what ba yese eba beboa ma apomden wansam nyina atoto nyina so ene sabra ne de okwa yare sabia ene wo yade ya wokọ ya wotwe ya na chese ne manyina akoyi na nsai mu no ene obenwu ane se utumi kọ na anu ise kaba ku bia mebobobbo ye ya utumi kwa enso ne yebebo wa yebeje para yebeje utimi kwa omagigi skesa ebe wi akire kura ne yiwa yasen aka se hospital bill ni na wasen atua ensami ka hu bi ama ye kase opani ya wono oda sahwiyo so mansini yi anu eba ne se National Health Insurance Scheme mum dwumadi ya wono edia aye opani ya oda ano aye maame ye friend se comfort nana ya apia liberty gas ye ne na bonkombo na nkomobonu mu ana wakasa de kokobo sonko pa edi ama disi bia wono maso ye din ya ye kan masemo enyeye ya wono eye adwuma wo apomden ebia ye ayaresabia wodo bi no mu a wo mayo madwen se obi di apomden si achi ban kura ba wono beje no saafo no wono mo hweye na ontwe wo ho firi ho enye sa na se ne mpanifo ansa sowa ene wara Obi ene na kuntuna se ejeje ya yarefo ni sika emfa na ewa bra ya bo ho dawuro CEO ebaye Dr. Bampo wayi nkofo esi ho a ye das co-payment committee sisi aso omunenam wa ye besa yensa beso mu a ye beche one de ye wa woni scheme wo facility no ena ye ni mu bedi mi akasa me baye ye tutu anamo query some hospitals letters eda fast so aye ho adwuma etinye se ya tena se ne ya tene nyina ye tu ho anamo na won se ni nyina efa protocol efa mramu otumi mfiti preko pe enye de wate no se wo hwehwem na hu no kurewo na wa yede ena amanfo no nso mwa omunya nsem no omunya information na anasa omukode eji omuska wo obe report omuni echire na yenye follow up no osuro se nipa bi adwuma bebo no osuro se nipa no ne nete mantam nti na wagya manaka na wawudi anim no sebe no akoye pani hu enti sempa nkofo de yi omuyam e de report ne ba ye naso wa Ghana na ye won wa hu ya ye hu ye pasam ye kirasem ye pasam ye mpa ho asem saa obekwa akwaka naso de anim ne yankwa chiripa ne de a wo se o da bi we kura de munjai muntwa so ogodura bonten so na oye ntoato asa eba sa he adwene na enmachi ana mede mami ebo nkombo ana mi bisanse mame ene ade ba ko ya dodo no a edo ma no ya akoye ndwom to efa na apomden si achi ban enwone se dodo na atim se ndey de se yesi National Insurance pa ade adwuma yetimi ya ne se ene obekọ hospital na ayi folder de ama no ya ka bia de no kure mesemo se ubetua sika tua eni na wotwe kura mani ba me so na matua sika be se ekeka ko Ghana cedi mpimdu 1000 Ghana cedi na eya ana me bisa se we no sa no ye ka se National Insurance no enya adwuma wo bibia ho je se folder no sansam no ma me wate bi na wote na se na wusum efa Health insurance eda so jina na namo so said ye no. Health insurance cover OPD services. So wo kwa you folder, wo kwa hu doctor, ye ko check your vitals. Health insurance cover family planning, cover emergency, cover physio, se bi obi anya stroke ana wanya boom atochema, ne dompe mu atochema. Na se ye ko twetwe no, ana se ye ko massage no. Health insurance cover X-ray, health insurance cover maternity, antenatal ana se maternity so ba no ekowo wonyem ne nyina no eye free wonyem a wo card no bi anje uska health insurance so anje uska oye edema free eno nti so bi ka se health insurance awu a ana say ye card nkwa na eyi a eye ntro prebia eni na ne krekre mu maame ya friend comfort na ya apia panipa ya wada pomdin si achiban adwumakuo ya no ewo se hwiyo so mansidi mu ene me Kwame Owusu bonkombo ana wo chim se o wa baso bo na abasobode ya owo nyina no ode ma adwumayefo ya wone wonom eye adwuma esanse mpani se
enipa ya ade a osayiyi na be ma so be ye bi na so wa me ni nyina na dwumafo no wono ye adwuma no de oye superb wono ma boa ne ye papa ama ye kasa se ne apoto kasa ye friend se financial mobilization se apomdin she chi ba adwumakuo ye ka wono mumtime boa mbo moden eboabu sika no apa de a obo man ga na nyina mu a wono to so adudu miensa 2010 na je se wono ma bo hoboden papa enu achi nso ne wono de si wo mani so se wonom ehwe se ebedu afe na wie ye no na wonom adu on botae ho no akaketua bi ni akade kuma bi na o maduru enti no wode abasobode ebo wonom cheche nsama wodo mu se ede ekire yen Fi meaning can congratulate my staff. Ajumadia omaye no for the first and second quarter. Ama ye league ne by eba national eba siska mobilization yet also 23. The whole Ghana we are about 190 something schemes. Na say ye di 23 for the year. Afedem kwa we know to me say ya boy ye homodin pa. Eba nipa registration ye to me register nipa 93,000 for the year. Your target 190 something and a mu 93. It means say akakakra we will achieve our targets or above. This year you bet to me a defect our region. It's a juma and there emana basani say yes staff no me was staff me was resilient staff or staff they will not give you excuses say be our omon field the bia na yehye ye field that obi no wa ye na adwen say obekachi because obia what the target is so achieving into obia e body ho modern say obedu ho openi ya wote ni ayopeni ya ba sa hwi oso mansini mu a ono na dapum din ensi achi ban adwumakuo no ano ewo sa hwi oso mansini bu openi ya wote ni nkan ma me comfort na ya apia na wote se oni liberty kase ye bo nkomo ya wonso wanya bi mufo na dawroma na wagebre aso no sokroje ede ama me se menkenkan emfama o ene den no enwu dwumadie enso na bigusu ya medi Facebook no my Liberty FM my Liberty FM okwa wa bombode like share na ve wadwenkyere ye fa kase wonu fa guo ma ebrepam no yenso ye bagebre na ve yakenkan ni nyina enso ede ama my Liberty FM my Liberty FM my no MY enti aba ne sa MY enti aba ne sa o like ya na wa share na wo de wadwenkyere ya eka ho nyina so